Achana naye. Nabizi ko ari gihe twihana binini bito tukabona ntacho bitwara. Kuna wakati tunatubu vitu vikubwa vidogo tuachana nayo. Tukabyeza. Yote tunatakasa. Tukavuga ko ntacho bitwaye. Tunakata tunasema ni sawa tu. Urugero rwa hafi naba. Mfano wa karibu na wapatie. Abanyafrika turabesha twaraniyakiriye. Waafrika tunadanganya hata tumekubali hivyo. Nta muntu baratenga ngo yabeshe. Hakuna mtu amesemsha kanisani amedanganya. Kubera ko nyene tukubesha si ikibazo. Maana tunaona kudanganya sio shida. Nigihe widekarara. Hata wakati unajitangaza. Mwebwe ntabwo mwabikora murakijijwe. Lakini nyinyi najua umeokoka. Mwari muzi ko kubesha ari ingwara yo mu mutwe. Mlijua kudanganya ni ugonjwa wa kichwa. Mu ngwara igihumbi zamenye ko nta bubyutse buhari. Jua kwamba pale hakuna uamsho. Yohana integuza ya Yesu. Yohana akimtayarisha Yesu. Yaravuze ngo mwihane ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Alisema tubuni ufalme wa mbinguni uko karibu. Yesu atangiye umurimo. Yesu alipoanza kazi. Yatangiriye kuri ni mwihane. Alianza kusema mtubuni. Petero umwuka wera umanutse. Petro aliposhukiwa na Roho Mtakatifu. Yaravuze ngo mwihane. Alisema mtubu. Paulo atwara ubutumwa mu banyamahanga. Paulo akipeleka injili kwa watu wa mataifa. Yatangiriye kuri ni mwihane. Alianzia kwa mtubuni. None ubu habanza visa. Sasa inaanzia visa. Kuwa na uamsho. Mu Bwongereza habaye ububyutse. Uingereza pia kulikuwa uamsho. Mwari muzi ko Abongereza ari koloni. Mlikuwa mnajua kwamba watu wa Uingereza ni koloni. Niki gihugu turimo cyakoronijwe n'Abongereza. Hata nchi ya Kenya ni hao waliwa. Ntabwo nibutse kureba imibare y'ibihugu bivuga icongereza ku isi. Sijaangalia yale mataifa yanaongea Kiingereza duniani. Ariko ibihugu nzi bitagira aba president bagira aba premier minister birenze 11. Lakini wale ambao wana prime minister ni zaidi ya 10. Birimo Canada, birimo Australia. Canada, Australia. Ni ibihugu by'Abongereza. Hizi ni mataifa za Waingereza. Hanyuma ibihugu bivuga icongereza birenze 57 niko nibaza. Na zile zinaongeza Kiingereza ni zaidi ya 57. Abo bantu bagendera mu mitekerereze y'Abongereza. Hao watu wanatembea katika mienendo ya Waingereza. Imodoka bagendera ibumoso. Hata wakipeleka gari wanaenda left. Ibintu byose ni nkuko bikorwa mu Bwongereza. Vitu vyote wanafanya kama ilivyo kule. Bakoronijwe n'Abongereza. Maana hawa ndio colonizers wao. Abamuzi bangajya ahantu byavuye. Tujui walitoka wapi? Mu Bwongereza habaga akazu. Uingereza kulikuwa na kanyumba. Gafite ibyumba bibiri. Kana byumba biwili. Icumba kijyamwo umugabo. Chumba cha kuingia mwanaume. Ikindi chumba kikajyamwo umugore. Kingine kinaingia mwanamke. Basenze imyaka Hii ni siku ya pili. Ndashimira abamama bose baje. Nashukuru wamama wote waliokuja. Twabanye mu gitondo. Wale tumekuwa nao asubuhi. Cyane umushumba sana mtume. Hanyuma abamama bataje mu gitondo. Wamama ambao hamkuja asubuhi. Ntimugire ikibazo. Msiwe na tatizo. Hari ikintu kimwe nzi ku barokore. Kuna kitu moja najua kwa waumini. Abarokore na abanyamakuru beza. Waumini ni watu wa habari wazuri. Byose bazabiyasubiriramo nkaho mwari muhari. Bazi gusubira mu nkuru. Watarudilia kila kitu ni kama mlikuwepo tu. Hanyuma kuri mugoroba. Alafu jioni hii ya leo. Nifuzije ko dusoma Itangiriro 18. Nimetamani tusome Mwanzo 18. Umurongo w'10. Na mstari wa 10. Itangiriro 18 umurongo w'10. Mwanzo sura ya 18 mstari wa 10. Aravuga ngo undi aramubwira ati igihe cy'umwaka nikigaruka sinzabura kugaruka huri. Sara umugore wawe abyara umuhungu. Sara abyumva ari mu muryango w'ihema uri inyuma ye. Amen. Amen. Uyu munsi turashaka kuganira ku masezerano y'uyu muryango. Leo tunataka kuzungumza juu ya agano ya hii familia. Umuryango wabaga mu ihema. Familia iliyokuwa inaishi hemani. Hanyuma Imana ibaha amasezerano. Alafu Mungu akawapatia agano. Ariko nta nubwo amasezerano yatangiye iki gihe. Na agano hazikuanza wakati huu. Amasezerano yatangiye kera. Agano zilianza zamani. Kuva igihe Aburahamu ahamagagwa. Tangu wakati Abrahamu alipoitwa. Hanyuma isezerano rikuru rya Aburahamu byarukuba sekuruza w'amahanga. Agano kuu zaidi ya Abrahamu ilikuwa kuwa baba wa mataifa. Isezerano rya kabiri kwari kubyara. Na ya pili ilikuwa kuzaa. Inyigisho yacu irarangiye. Mafundisho yetu yanaishia pale. Sinashoje. Nimemaliza hivyo.
Hacari umwanya nkomeze. Kama kuna wakati niendelee. Amasezerano nabiri. Agano ni mbili tu. Kuba sekuruza w'amahanga. Kuwa baba wa mataifa. Hanyuma umuyoboro uzakugeza ku mahanga ni Isaka. Alafu nje itakufikisha kwa mataifa ni Isaka. Igihe Aburahamu yahamagagwa, wakati Abrahamu alipoitwa, ubwo ni Itangiriro 12, hiyo ni Mwanzo 12, Imana yaramubwiye ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wewe nimwe imiryango yose yo mu isi izahega umugisha. Amen. Amen. Aya n'amasezerano 7 ya Aburahamu. Hii ni agano 7 za Abrahamu. Ntabwo ndi buvuge kuri isezerano rimwe. Sitaongelelea moja. Ariko aya yose nyakubiye muri abiri. Lakini aya yote ni yakusanya kwa mbili tu. Isezerano byari kuba sekuru w'amahanga. Kuza ili ilikuwa kuwa baba wa mataifa. Hanyuma isezerano rikurikiyeho kwari kubyara Isaka nk'umuyoboro uzamugeza ku mahanga. Agano la pili ilikuwa kumzaa Isaki kama njia ya kumfikisha kwa mataifa. Hanyuma mbere yuko aba sekuru w'amahanga, alafu kabla ya kuwa babu wa mataifa, hari ibintu Imana agomba kubanza gukora muri we. Kuna vitu lazima Mungu amegefanya ndani yake. Hari ibintu bitari gutuma abasekuru w'amahanga. Kuna vitu vingesababisha asiwe babu wa mataifa. Ubu twese twifuza imigisha. Sisi wote twatamani baraka. Ariko nkurikije amasezerano abiri. Lakini kufuatilia agano hizi mbili, ayaca araciriritse. Yetu kweli ni dhaifu sana. Yaraciriritse. Ya chini sana. Nubwo akwiye kuturaza twicaye. Hata tustahili kulala tumekesha juu yake. Nubwo yatuma dusengera indwi. Hata hizi sababisha tuombe siku 7. Aburahamu yarahagurutse. Abrahamu alisimama. Akora ikosa rya mbere. Akafanya kosa la kwanza. Ahagurukana n'abantu batumvise ijwi. Akatoka pamoja na watu hawakusikia sauti. Barimwo se na nyina. Kiwa babake na mamake. Mwibuke ko se yabazi bigirwamana kanabicuruza. Kumbuka babake alikuwa anatengeneza sanamu na kuziuza. Mutekereza ko yabisize? Mnafikiria aliziacha kweli? Yafite yaje abizanye. Alikuja nazo. Ngira ngo bageze mu nzira. Nafikiri walipofika njiani, bakabona igiti ciza. Wanaona mti mzuri. Atabwira umuhungu ati buhagaza. Anaambia kijana yake simama hapo. Igiti kirimwe imari. Mti huu uko na Mungu ndani. Muzi ibintu twahagurukanye. Mnajua vitu tumetoka nazo. Wazanye mu nzu y'Imana. Tulizoleta nyumbani mwa Bwana. Uzingeso mbi tutarahindukaho. Unajua tabia mbaya tujabadilisha. Tubasekuru w'amahanga. Au inasababisha tusiwe babu wa mataifa. Yahagurukanye n'abantu batumvise ijwi. Alitoka pamoja na watu kwa kusikia sauti. Kandi bari benshi. Na walikuwa wengi. Hanyuma icya kabiri. Alafu kitu cha pili. Aburahamu yihakana umugore. Abrahamu akakaa na mke wake. Ntibibe inshuro imwe bikaba kabiri. Si mara moja mara mbili. Akajya avuga ko ari mushiki we. Anasema ni dadake. Bakamutwara, wanamchukua waume wengine. Ukabona ntibimuteye ikibazo. Unaona kwake ni sawa tu. Iyo si kamere y'abagabo. Hiyo si tabia wanaume. Ubundi Biblia avuga ngo mukunda abagore. Inasema mpende wake wenu. Kristo yakunze itorero akalipfira ku musaraba. Kama vile Kristo alipenda kanisa akalifia msalabani. Abrahamu atagwanye kugeza ku mwuka wanyu. Mbona Abrahamu akupigana hadi roho yake ikatike? Mugabo yihakana umugore. Anakaa na bibi yake. Cha gatatu. Cha tatu. Ni intonganya za Abrahamu na Loti. Babishano kati ya Abrahamu na Loti. Bapfuye ibintu bisanzwe. Wanakorogana tu juu ya vitu vya kawaida. Ari ibintu nyandeba mu nzu y'Imana. Na vitu naangalia nyumbani mwa Bwana. Nababara. Na huzunika sana. Kubera ko tutazi isezerano nyene. Maana hatujui agano kweli. Ushobora gupfa intebe. Tunaweza kosana juu ya viti. Ushobora gupfa icubahiro. Ama heshima tu. Ushobora gupfa ikizi. Ama nini sasa? Ibintu biraho. Vitu tu hapo. Kubera ko nta na kimwe tuzi, ntabwo tuzi isezerano. Maana hatujui agano. Niyo mpamvu dupfa bitari ngombwa. Ndio maana tunakosania vitu si lazima. Ubundi intebe nicu iririyeho. Kiti ni nini iko pale? Ariko niyo tudafite ico kurya. Lakini hata kama tuna kitu cha kulia kitini pale, turagwana. Bado tunapigana tu. Kubera ko ntituzi isezerano rya Abrahamu. Maana hatujui agano ya Abrahamu. Buriya kure twajyaga haraho. Aho twerekeza haraho. Mahali tunaenda ilikuwa pale. Chakane. Kitu cha 4. Bamusabye gukebwa. Walimhitaji kutahiriwa. Imana yabwiye Abrahamu gukebwa. Mungu alimwambia Abrahamu atahiriwe. Yitwa Abrahamu, imwita Abrahamu.
akuwa Abraham tena akaitwa Abraham. Kimwe mu bizatugeza ku isezerano ry'amahanga nuko twemera guhinduka mw'imbere. Mojawapo ya vitu tutufikisha kuwa baba wa mataifa ni kubadilika kutoka ndani. Twarakijwe ndavyemera. Tuliokoka na kubali. Ariko guhinduka ku ngeso. Lakini kubadilisha tabia. Aho twese twarahakwevye. Hapo sisi wote tumekwepa. Kubera ko guhinduka ku ngeso bisaba gupfana na Yesu. Maana inatupasa kufa pamoja na Kristo. Bisaba kujyana ingeso zawe ku musaraba. Lazima upeleke tabia zako msalabani. Kandi ukijyana wenyene. Na unazipeleka mwenyewe. Ukabwira umubiri ngo ibi washaka. Unaambia mwili hii ulikuwa unataka. Simbikora ndi umwana w'Imana. Sitafanya, mimi ni mwana wa Mungu. Kuko ndamutse numviye umubiri. Nikisikiza mwili huu. Ntabwo nabasekuru w'amahanga. Siwezi kuwa baba wa mataifa. Ntabwo nagera ku isezerano ry'amahanga. Siwezi fikia hadi hii ya mataifa. Abantu rero bahisemo kuba abanyakamere. Watu walichagua kuwa watu wa kimwili. Kamere ibayoborera mu rusengero. Kimwili inaongoza kanisani. Bidusaba gukebwa. Lazima tutahiriwe. Umwaka urarangiye. Mwaka unaisha. Uyu mwaka watangiye ufite ingeso mbi zingahe? Mwaka ulianzia ukiwa na tabia mbaya ngapi? Uyu mwaka urangiye uhindutse kuri zingahe? Na umeisha ukiwa umemaliza ngapi? Agakiza kadahindura ku ngeso. Wokovu ambaye ibadilishe tabia. Gashobora kuba ntaco kakumariye. Inaweza kuwa haina manufaa kwako. Abamwemeye bose. Waliomkubali wote. Bakizera izina rye. Wakaamini jina lake. Yabahaye ubushobozi. Aliwapatia uwezo wa kuwabadilisha kuwa wana wa Mungu. Muri Kristo Yesu harimo ubushobozi. Kuna uwezo ndani ya Yesu. Bubuza umuntu gusambana atabuze uwo basamba. Inakataza mtu kufanya usharati na hajakosa mtu wa kufanya hivyo. Harimo ubushobozi bumara inyota y'inzoga. Ndani ya Yesu kuna nguvu ya kumaliza kiu ya pombe. Muri Yesu harimo imbaraga zitera umuntu kuvugisha ukuri. Pia kuna nguvu ya kusababisha mtu aseme ukweli. Kuba muri Kristo bikumariye iki? Ndani ya Kristo kuwa ndani yake na kufanya uwe nini? Tukwiriye gukebwa. Lazima tutahiriwe. Hanyuma ikindi cyamubayeho gikomeye, kingine kikuu kimekuwa juu yake. Imana yamubwiye kujya gutamba ibitambo. Mungu alimwambia ende atoe dhabihu. Yamubwira ngo buri nyamaswa yicemo kabiri, kila mnyama mkate mara mbili, hanyuma ibyo kase ubirebanisha, alafu hizo sehemu mbili uziweke pamoja zikiangalia. Hanyuma ageze ku ntungura n'inuma byarabyihorera. Alipofika kwa njiwa ikaachana naye. Nabizi ko ari gihe twihana binini bito tukabona ntaco bitwara. Kuna wakati tunatubu vitu vikubwa vidogo tuachana nayo. Tukabyeza, yote tunatakasa, tukavuga ko ntaco bitwaye. Tunakata tunasema ni sawa tu. Urugero rwa hafi naba, mfano wa karibu na wapati. Abanyafrika turabesha twaraniyakiriye. Waafrika tunadanganya hata tumekubali hivyo. Nta muntu baratenga ngo yabeshe. Hakuna mtu amesemesha kanisani amedanganya. Kubera ko nyene tukubesha si ikibazo. Maana tunaona kudanganya sio shida. Nigihe widekarara, hata wakati unajitangaza. Mwebwe ntabwo mwabikora murakijijwe. Lakini nyinyi najua umeokoka. Mwari muzi ko kubesha ari ingwara yo mu mutwe. Mlijua kudanganya ni ugonjwa wa kichwa. Mu ngwara igihumbi babaruye zo mu mutwe harimo kubesha. Kwa magonjwa 1000 za kichwa kuna kudanganya pia. Umuntu abesha hari uwo abashaka guhisha n'uwo ari wo ukuri. Mtu akidanganya kuna kitu anataka kuficha yule wa kweli. Ikibabaje rero, kinachohuzuniza sasa, hariho bene data bakigira iyo ngeso. Kuna ndugu wana tabia hiyo. Mu bintu ngewe ntatorera, mu bintu nashobora kubabarira byoroshe. Kwa vitu mimi siwezi samehe haraka hivyo. Harimo kubesha. Kuna kudanganya. Kubera ko kubesha Satani ni wese w'ibinyoma byose. Maana Shetani ndiye baba wa kudanganya kote. Ikinyoma wakivuga ukiririmbye. Ukisema uongo na unaimba. Wakibwiriza. Ama ukihubiri. Wakivuga wikinira. Ama ukiteza tu. Wacandika kuri message. Ama uandike tu kwa ujumbe. Satani ni wese w'ibinyoma byose. Shetani ndiye baba wa uongo wote. Hanyuma Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Alafu Yesu ni njia na kweli na uzima. Ntashobora gusigamo umwanya wo gushigikira ikinyoma. Ndavuga Yesu. Hapatiani nafasi ya kuunga mkono uongo Yesu. Yo menye rero kubesha. Ikijua sasa unadanganya, ndakubabarira, ninakusamehe, ariko nkagucungira hari, lakini nakuweka mbali. Sinshobora kukwizera, siwezi kukuamini, kubera ko umuntu besha, kwa sababu mtu anayedanganya nta kindi kibatakora, hakuna kingine kibaya hawezi fanya. None nagira ngo mbabaze. Sasa nataka niulize, nkurikije ibi bitanu mbabwiye kuri Abraham, kufuatilia hivi vitano juu ya Abraham, yaba sekuruza wa mahanga kimeze gutya, angekuwa babu wa mataifa akiwa hivyo, ayo mahanga ari kuzaba meza, ayo mataifa angekuwa vipi? Nyakubawa mushumba, mtume mheshimiwa, kurikije intege nk'itoro rifite, kufuatilia udhaifu wa kanisa, uvuga itoro ni wumvira ingiri, na kanisa usisikie hili, wumva umubiri wa Kristo muri rusange, usikie mwili wa Kristo kwa ujumla, kurikije uko tumeze, kufuatilia vile tulivyo, twahindura amahanga ameze gute, tunaweza badilisha mataifa yawe vipi? Iki gihe Abraham yimugira sekuru w'amahanga, wakati huo Abraham angekuwa babu wa mataifa akiwa hivyo, amahanga ameze mataifa angekuwa vipi? Inki byari inka, ng'ombe inazaa ng'ombe, intama ibyara intama, kondoo anazaa kondoo, inkoko ibyara inkoko, kuku ni hivyo hivyo, ni kuku anangua, kubyara ico mudasa, hauwezi zaa kitu mfanani, ntushobora kugeza abantu wowe utageze, huwezi fikisha watu mahali wewe ukufika, ibyo ari byo byose bazahinduka wowe,
watabadilika tu wawe vile ulivyo. Paulo we yaravuze ngo, Paulo yeye alisema, ntimukanemere ko umuntu wese abarambikaho ibiganza. Sikubali kila mtu akuwekelee mkono. Iyo umuntu akurambitseho ibiganza asambana uzamukuba kabiri. Mtu akikuwekelea mkono ni msharati, utafanya usharati mara mbili yake. Iyo umuntu akurambitseho ibiganza abesha uzabesha gukuba kabiri. Akikuwekelea mikono akidanganya utadanganya zaidi yake mara mbili. Nabyo ni ukubyara. Maana hii nayo pia ni kuzaa. Uyu wa Aburahamu yari kubyara amahanga meza. Abraham sasa angezaa mataifa akiwa vipi? Hanyuma wibwije ukuri. Alafu ukisema tu ukweli. Ndabizi ko umutima utajya ruswa. Najua moyo hauli hongo. Ubu ngubu wavamwe umuntu ameze ati wakugira umukozi w'Imana. Unaweza toa mtu anafanana vipi? Wabyara itorero rimeze gute? Unaweza zaa kanisa liko vipi? Abo twahoranye kare, wale tulikuwa nao mapema, nababwiye ngo iyo umuntu agiye gusaminda, iliwaambia mtu anapotaka kubeba ujauzito hari ibintu byo kwitondera. Kuna vitu vya kuwa makini sana navyo. Hari ibintu bitatu byo kwitondera. Kuna vitu vitatu vya kufuatilia kwa makini. Ugomba kubanza gutekereza ku ngeso zose zakunaniye. Lazima ufikirie zile tabia zote zilikushinda. Mbere yo gusaminda ukabanza kuzikoraho. Kabla ya kubeba ujauzito ufikirie mambo hayo. Kuko niba amareriji asanzwe ubyara umwana na wakayavukana. Maana kama ukiwa na allergy unazaa mtoto anakuwa na hiyo allergy. Niba sinzite zitakize umwana umubyara na wakazivukana. Kama kuna magonjwa unatoa kwako unapeleka kwa mtoto. Utekereza ko ingeso mbi zakunaniye nazo tazazivukana. Unafikiria kwamba tabia mbaya zilizokushinda kubadilisha hata zaliwa nazo pia. Mu Kinyarwanda ngo, unasema kwa Kinyarwanda, wibuhetse ukabutoza wo mu mugongo. Wibuhetse unaiba kama umebeba, ukabunimwo kumutoza, alafu unaendelea kumfundisha kuiba. Uwa kabiri ukwiye kwitaho mbere yo kusamana numukansara nukureba niba udafite ihungabana mu mutwe. Mshauri wa pili unafaa kuangalia kabla kubeba ujauzito ni kansela, kwambie kama una stress kwa mwili. Ntushobora kubyara umwana muzima uhungabanya. Maana ukiwa na stress huwezi kuzaa mtoto aliyemkamilifu kamili. Azavukana ihungabana. Atazaliwa hivyo hivyo pia na hiyo stress. Ikindi nukureba niba utaragize inzara ikabije mu buzima. Kingine ni kuangalia kama hujakuwa na njaa zaidi kwa maisha yako. Nubyara umwana ushonje azavukana inzara ikubye kabiri. Ukibeba ujauzito ukiwa na njaa utazaa mtoto mwenye njaa mara mbili. Murabona umuntu ugiye kwiyarurira. Jaona mtu ameenda kujipakulia. Inzara y'uyu munsi akarura inzara yo mu bwana. Apakuya njaa siku moja ama anapakuya siku nyingi. Wakati ndi umwana sinahaze akongeraho. Akushiba akiwa mtoto anaongezea. Ninga no mu mashuri sinahaze akongeraho. Hata kwa shule siku shiba anaongeza. Agakora umusozi. Anabeba chakula mingi. Ibijya atari bumare. Na hataweza kumaliza. Kubera inzara yo mu bwana. Kwa sababu ya njaa utotoni. Sasa niba utarahaga ibyo kurya. Sasa kama hujashiba chakula. Tegeza ko umwana bazaba ameze. Fikiria mtoto atakuwa aje. Aburahamu iyo ahindura amahanga atarahinduka. Abraham angezaa mataifa kabla hajabadilika. Ntabwo yari ayo mahanga ari kuzaba mazima. Hayo mataifa yangekuwa mazuri. Hanyuma hari urugendo yakoze rumuganisha kukuba sekuruza w'amahanga. Kuna safari alifanya kimpeleka kuwa babu wa mataifa. Ni usoma itangiriro Nusoma itangiriro, ukisoma Mwanzo 22 ndashaka gusoma imirongo ijya kuba myinshi. Nataka kusoma mistari mingi pale. 22 umurongo wa mbere. 22 mstari wa kwanza. Hanyuma y'ivyo Imana igerageza Aburahamu iramuhamagara iti, Aburahamu aritaba ati karame. Iramubwira ati jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka ujye mu gihugu c'Imoriya umutambire yo ku musozi ndibukubwire abigitambo coswa. Aburahamu azinduka kare ashira amatandiko ku ndogoba ye ajyana n'abagaragu be babiri na Isaka umwana we, yasa inkwi zo kosa igitambo arahaguruka ajya ahantu Imana yamubwiye. Mahali Mungu amemwambia. Ku munsi wa gatatu Aburahamu arambura amaso yitegereza aho hantu hari kure. Aburahamu abwira abo bagaragu bati nimusigare hano indogobe musigarane hano indogobe ngene uyu muhungu tujye hirya hariya dusenge tubagarukeho. Aburahamu yenda za nkwi zo kosa igitambo azikorera Isaka umuhungu we, ajyana n'umuriro n'umusho bombi barajyana. Isaka ahamagara se Aburahamu ati data. Aramwitaba ati ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama arihe w'igitambo cyo koswa. Aburahamu aramusubiza ati mwana wanjye, Imana iri bwibonera umwana w'intama
w'igitambo cyo koswa, nuko bombi barajyana. Umurongo w'icenda, bagera ahantu Imana yamubwiye. Aburahamu yubaka igicaniro, yararikaho za nkwi, aboha Isaka umuhungu we, amurambika kuri ico gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko yenda wa musho ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka aramuhamagara ari mu ijuru ati, Aburahamu, Aburahamu, aritaba ati karame. Aramubwira ati, ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubumenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma y'imfizi y'intama amahembe ye yafashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda yenda ya ntama, ayitambaho igitambo coswa mu cimbo c'umuhungu we. Aburahamu yitaho hantu Yehova yire, nkuko bavugana bugingo n'ubu bati, ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. 15. Maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru, aramubwira ati, ndirahiye niko Uwiteka avuga, ubwo ugenjeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege, yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhwane n'umusenyi wo ku kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindura amarembo y'ababisha babo. Kandi mu rubyaro rwawe nimwe amahanga yose yo mu isi azahega umugisha, kuko wanyumviye. Aburahamu asubira aho abagaragu be bari, barahaguruka bajyana i Berisheba, agezeyo arahatura. Amen. Amen. Aburahamu urugendo rumuganisha ku kuba sekuru w'amahanga. Abrahamu alifanya safari ya kumwelekeza kuwa babu wa mataifa. Mbere twabonye urugendo rwo guhinduka kuri bimwe nababwiye. Ya kwanza ilikuwa safari ya kubadilika, kwa mengine nimewaambia. Ariko guhinduka ntibyari bihagije. Lakini kubadilika haikuwa tosha. Biblia iravuga ngo yumvise ijwi rimuhamagara. Ile inasema alisikia sauti ikimuita. Ubu urugendo rw'Ubukristo, safari ya Ukristo rurasobanutse. Inaeleweka. Rufite aho rujya na mahali inakwenda, ruva naho rujya. Mahali inatoka na mahali inakwenda. Hanyuma hari abantu rero bari mu rusengero. Kuna watu sasa wako kanisani ari abakristo gusa. Wakiwa Wakristo tu. Ntiwamubaza ngo uravaha urayaho. Huwezi muuliza unatoka wapi unaenda wapi. Icyumweru cyo ntazi ico gipanzemo. Ajui wiki imepangiwa nini. Ukwezi kwe kuba kuraho. Mwezi yake iko pale pale tu. Hanyuma n'umwaka na uraho. Ana mwaka pia iko pale pale. Uyu muntu atekereza gutyo. Mtu anayefikiria hivi. Biragoye ko azaba sekuru w'amahanga. Ni ngumu sana kuwa babu wa mataifa. Hari ibintu dukwiye kuba dutekereza. Kuna vitu lazima tuwe tunafikiria. Aho tuva ni he? Wapi tunapotoka? Aho tujya ni he? Na ni wapi tunapokwenda? Turava aho dutuye turajya kuri Moria. Tunatoka mahali tunaishi tunaenda Moria. Turava mu isi turajya mu ijuru. Tunatoka duniani tunaenda mbinguni. Biblia yatubwiye ngo yumvise ijwi. Biblia inasema amesikia sauti. Rimubwira hayo. Kimwambia rimubwira aho ajya. Ikamwambia mahali anakwenda. Hanyuma Biblia yatubwiye ngo bagera ahantu Imana yamubwiye. Biblia inasema ikafika mahali Mungu alipokuwa amemwambia. Kuva aho Aburahamu yari atuye kugera kuri Moria ni kilometero 80. Kutoka mahali Abraham alikuwa anaishi hadi Moria ni kilomita 80. Yari afite imyaka 126 ukurikije iby'ibitabo bya Kiyuda bivuga. Alikuwa na miaka 126 kulingana na vitabu vya Yuda. Yahagenze iminsi 3. Alitembea siku 3. Agera aho Imana yamubwiye. Akafika pale Mungu alipokuwa amemwambia. Nagira ngo mbabaze. Nataka niwaulize. Abantu bamaze kujya muri Isirayeli murabizi ko kila gihugu ni igihugu c'imisozi y'amabuye. Watu wameenda Israeli, unajua kwamba ni kuna milima mingi ya mawe. Iyo yibesha address. Angejidanganya tu mahali alipokuwa anaenda. Ntajya Imana yamubwiye. Asiende mahali Mungu alikuwa amemwambia. Mutekeza ko ari kicari kumubaho. Mnafikiria nini ingetendeka kwake? Muzi ntambara dufite mu itorero. Mnajua vita tunavyo kanisani. Na abantu bataraho Imana ishaka. Ni watu wako mahali Mungu anawataka kuwa. Abantu batari ku musozi wabo baranduranya. Watu wako kwa mlima wao wanachafua wengine. Iyo ushatse kuvuga butumwa wari umunyamasengesho. Ukitaka kuwa mwinjilisti na ulikuwa muombezi. Abubwiriza bose bazakwanga. Wale unahubiri wote watakuchukia. Nushaka kuyobora atari yo mpano yawe. Ukitaka kuongoza na hiyo sio karama yako. Ntabwo bizavamo. Haitakuwa mambo sawa. Ahubwo ahuri niho ku musozi wawe. Mahali ulipo ndipo mlimani pako. Ibyo ukora niyo mpano yawe. Yale unafanya ndio karama yako. Agera aho Imana yamubwiye. Akafika mahali Mungu alipokuwa amemwambia. Urugendo rw'Ubukristo Imana yakubwiye iki? Safari ya Ukristo Mungu alikwambia nini?
agera ahantu Imana yamubwiye. Akafika mahali Mungu alipokuwa amemwambia. Tufite abantu bibesha umusozi. Tuna watu walijidanganya mlimo wa kwenda. Bahagaze mu mihamagara atari yabo. Wamesimama kwa mito si yao. Nibo birirwa badutera intambara. Ni wao wanatuletea vita kila siku. Nitureba hamwe. Atuangalie mahali pamoja. Iyo umubwiye ati twitange. Kimwambia tujitoe. Atabwo twitanze ubushize yakoze. Anasema ile tulitoa juzi imefanya nini? Iyo umubwiye ngo dusenge. Kimwambia tuombe. Arakubwira ati tuzaba dusenga. Kwambia tutaomba siku nyingine. Ntimureba ko abadamu baje ari benshi mu giterane. Mnaona wamama wengi wanaenda kwa mikutano. Hajya mugira umunsi wo gusenga mu cyumweru. Mna siku ya kuomba kwa wiki. Abaje uyu munsi niko babangana hagati mu cyumweru. Wale wamekuja leo ndivyo wanakujanga hiyo siku kweli. Sawa. Agera ahantu Imana yamubwiye. Akafika mahali Mungu alipokuwa amemwambia. Hari abazajya basenga kuko ari umunsi mukuru. Kuna wale watakuwa naomba maana sikukuu. Kubera ko uwo munsi nyene harimo amafoto be bisa neza. Maana hiyo siku kuna picha mambo yako sawa. Indi misi ntiwamushaka ngo mubone. Siku zingine wezi muona. Ntabwo mvuga mwebwe nabo muri Zambia. Sisemi nyinyi ni watu wa Zambia. Biblia iravuga ngo bagezeyo yubaka igicaniro. Inasema alipofika hapo akajenga madhabahu. Ibi mu bihuze n'igihe Eliya yubaka igicaniro. Hii ni kama wakati Eliya alijenga madhabahu. Yachubakishije amabuye 12. Alijenga na mawe 12. Ntabwo ari ukubaka gusa. Sio kujenga tu. Buri buye ryari rifite ico risobanura. Kila jiwe ilikuwa na ufafanuo. Mu gihe cha Eliya, wakati wa Eliya, buri buye ryari rihagarariye umuryango. Kila jiwe ilisimamia familia. Bivuga ko yabanza gusabira imbabazi buri muryango. Aliombea msamaha kila familia. Ntabwo ari guterera ibuye ngo uterekeho. Sio kuchukua mawe tu wekelee pale. Yafati buye akaritongera. Unachukua njiwe akatura ibyaha by'uwo muryango byose. Unakiri dhambi za hiyo familia yote. Ibanga ryatumye umuriro umanuka. Si sababisha moto ushuke. Kubaka igicaniro cyasenyutse. Ni kujenga madhabahu yaliyobomoka. Tutazi ibicaniro byasenyutse mu buzima bwacu. Wakati hatujui madhabahu yaliyobomoka kwa maisha yetu. Ububyutse bushoboka. Hatuwezi pata uamsho. Hanyuma boha Isaka. Alafu akamfunga Isaki. Yatanze ikintu cy'agaciro. Alitoa kitu cha thamani. Ariko ubundi iyo ujya guha umuntu ukunda ko ukwiye kumuha ikintu cyiza. Kienda kumpatia kitu mtu unampenda unampea kitu kizuri. Kubera ko Imana tuyi ibintu bitari by'agaciro. Mbona tunapea Mungu vitu si vya thamani kwetu? Ugasenga ni mugoroba usinzira. Unaomba jioni kama unasinzia. Kubera ko utayiha ubwonko bwawe bukiri fresh mu gitondo. Kwa nini usimpatie ubongo wako asubuhi ukiwa umeamka? Ubwonko butarajya mu bintu byinshi akaba ari gusenga. Kabla ubongo hujapata vitu vingi. Kubera ko Imana tuyiha akanya gasagutse. Mbona tunapatia Mungu wakati wa ziada tu? Bivuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose. Bila kusema penda Mungu na moyo wako wote. Na hekima yako yote. N'imbaraga zawe zose. Nguvu zako zote. Uzi ukuntu Imana yari yamubwiye. Unajua vile Mungu alikuwa amemwambia? Yaramubwiye ngo fata umwana wawe. Alimwambia chukua mtoto wako. Ukunda cyane. Umpendaye sana. W'ikinege. Mmoja wa pekee. Ugiye kumuntambira. Uende kunitolea yeye. Mutekereza ko Imana itazi ibyo dukunda. Unafikiria Mungu ajui tunavyovipenda? Hanyuma turi tayari guha Imana ibyo dukunda. Je, tuko tayari kupatia Mungu vile tunavyovipenda? Ikitanyeganyeje umutima wawe n'uw'Imana nikiunyeganyeza. Kisichotingiza moyo wako hata moyo wa Mungu hauwezi tingizika. Biblia yatubwiye ngo aboha umuhungu we Isaka. Biblia inatuambia akamfunga mwanawe Isaki. Nagira ngo mugerageze gushira mu bwenge. Nataka tujaribu kufikiria haya. Ni gute umusaza w'imyaka 126? Vipi mzee wa miaka 126? Aboha umusore w'imyaka 26. Anafunga kijana wa miaka 26. Wewe wamuguha wamuboha. Wewe ukipewa unaweza mfunga kweli? Muzi banga ririmo hano. Mnajua siri iko pale. Abayahudi bafite ubushobozi bwo gutoza abana babo. Wengine wana uwezo wa kuwafundisha watoto wao. Kugeza ubwo umwana yizana ku gicaniro. Hadi mtoto ajileta kwa madhabahu mwenyewe. Muribuka igihe umukobwa wa Yefuta yamenya ko bamutambyeho igitambo. Mnakumbuka wakati msichana wa Yefuta amejua kwamba babake amemtoa kama dhabihu? Yaravuze ngo mpameza 2 gusa. Alisema nipe miezi 2 tu. Ngiye kuririra ubukumi bwanjye. Niende kulilia usichana wangu. Zagarukunyice. Alafu nirudi uniue. Yaba wewe. Ungekuwa wewe. Tukomereza Uganda. Ungeenda Uganda. Unavuka Rwanda. Ugasubira hakujya muri Kongo. Alafu narudi kwenu Kongo. Bari kuzagufatira kure. Wangekushikia mbali kweli. Bafite ubushobozi bwo kwizana ku gicaniro. Wana uwezo wa kujileta kwenye madhabahu wenyewe. Hano ko mbona harimo abantu bakuze. Hapa naona watu wamezeeka. Niba tudateguye abasimbura. Kama tuandai watu wa kuchukua nafasi zetu. Ukaba tutazahoraho. Na hatutaishi milele. Abana turi kurera. Watoto tunaowalea. Twabubatsemo ubushobozi. Tumejenga uwezo ndani yao. Bwo gukomeza itorero. Ya kuendeleza kanisa. Twabubatsemo ubushobozi. Tumejenga uwezo ndani yao. Gukunda ibyo dukora. Wa kupenda yale tunayofanya. Muri ministry yacu dufite ihuriro ry'abana b'abapasiteri. Kwa huduma yetu kuna kikundi cha watoto wa wachungaji. Ni benshi ni magana menshi. Ni wengi ni mamia.
muri bo umuntu numvisha ashobora kwemera kuba pastor n'umwe gusa. Ndani ya mtu mmoja nisikia anaweza kuwa pastor ni moja tu. Muri 600 kwa watu 600. Uvuga ko ashobora kwemera kuba pastor n'umwe gusa. Anayesema anaweza kubali kuwa mchungaji ni mtu mmoja. Niba dukora umurimo abana bacu batazadusimbura. Kama tunafanya kazi watoto wetu hawatachukulia kwetu. Niba turirimba batazasimbura muri korali. Kama tunaimba na wao watakuja kwa kwaya nyuma yetu. Niba turuha kitoro batazadusimbura. Kama tunachoka kujenga kanisa na wao watachukua nafasi. Niba dukora ibintu badakunda. Kama tunafanya vitu hawapendi. Tunafanya nini? Isaka yarageze ku rwego izana ku gicaniro. Isaka alikuwa amefika kwa kiwango cha kujileta kwenye madhabahu mwenyewe. Biblia iravuga ngo malaika ahamagara Aburahamu. Biblia inasema malaika akamuita Abrahamu. Aritaba ati karame. Akasema mimi hapa. Hano niki twakuramo? Hapa tunasoma nini? Ufite ugutwi yumva icumwuka bwira amatorero. Na nasikie kile Roho anaambia kanisa. Intama ze zumva ijwi rye. Kondoo wake wanajua sauti yake. Abashumba rero hari ukuntu twibesha vya hatari. Wachungaji kuna vile mnajidanganya sana. Arige twibaza ngo aba bose ni intama. Na wakati mnafikiria wote ni kondoo. Wapi? Intama nizo zumva gusa. Kondoo ndio wanasikia tu. Iyo uvuze ngo dutanga amaturo. Kisema tutoe sadaka. Intama nizo zumva. Ni kondoo wanasikia. Iyo uvuze ngo twakira abashitsi. Ukisema tupokee wageni. Intama nizo zumva. Ni kondoo wanaosikia. Iyo tuvuze ngo tuzasura abagwayi. Ukisema tutembelee wagonjwa. Intama nizo zumva. Ni kondoo tu watasikia. Abandi bumva ari nko kuvuga igishinwa uri Nairobi. Wengine wanasikia ukiongea Kichina na uko Nairobi. None ko tudahindura imitima. Sasa hatuwezi badilisha mioyo. Abantu bose babagira intama bigashoboka. Watu wote tuwafanya kondoo iwezekane. Ntabwo bishoboka. Haiwezekani. Intama nizo zumva gusa. Ni kondoo tu wanaosikia. Chama muri literaniro. Natamani kwa gonga Imana igakora ku matwi yacu. Mungu aguze masikio yetu. Tukumva Imana ivugana nawe. Tusikie kile Mungu atanena nasi. Aramuhamagara aritaba ngo karame. Akamuita akajibu mimi hapa. Intama ze zumva ijwi rye. Kondoo wake wanasikia sauti yake. Niba hari kibazo kibaho gikomeye. Kama kuna shida moja kubwa. Nukutagira amatwi yumva. Ni kuwa na masikio yasiyosikia. None se wakurikira ibyo utumvishe? Sasa unaweza fuata ile ukusikia kweli. Kandi munsimbura ngingo zihenze ku isi hari mwiza amatwi. Na moja wapo viungo muhimu kuna na masikio pia. Nizo simbura ngingo zihenze ku isi. Ni muhimu sana kwa dunia. Shami Imana ikadukora ku matwi. Beigari. Natamani Mungu atuguze masikio. Biblia iravuga ngo Aburahamu yubura amaso. Biblia inasema Abrahamu akainua macho. Abona imfizi y'intama yo gucungura Isaka. Akaona kondoo ndume. Aya mutekeza ko ibyo dukeneye biri kure. Mnafikiri tunahitaji yako mbali? Ntabwo imigisha yacu iri kure. Baraka zetu haziko mbali. Biri hafi yacu. Ziko tu hapa karibu yetu. Imana ashatse kukugirira neza. Mungu akitaka kufanyia mema. Ntabwo biri kure yawe. Haiko mbali na wewe. Muziki wazo dufite. Unajua shida tunayo. Amaso yacu ntiyiteguye kubona intama. Macho yetu haiko tayari kuona kondoo. Twirirwa twanduranya. Kila wakati tunachafuana. Abagiye muri Amerika. Wale walienda Marekani. Nta kintu bari kutumarira. Hawatusaidii chochote. Ninde yakubwiye ko muri Amerika abantu batoragura amafaranga? Nani alikwambia Marekani wanaokota pesa? Ninde yakubwiye ko abantu batoragura? Nani alikwambia kuna mahali wanaokota pesa? Umuntu ari muri Amerika nakohereza amadolari 100. Mtu akiwa Marekani akutumie dola 100. Uzamenye ko ari ukwikata hinyama aguhaye igice cy'ubuzima. Ujue kwamba amejikata sehemu yake akakupatia. Kuko niba akorera amadolari 15 ku isaha. Maana kama anafanyia dola 15 kwa saa moja. Hanyuma ico cuya cye nuwo muruho akabiguha. Iyo jasho na mchoko anakupatia. Wowe kajya wicara gusutegereje umuntu kuzatumwa n'umuruho wundi muntu. Wewe unaketi tu kulishwa na jasho ya mtu mwingine. Muracankunda. Bado mnanipenda. Ntabwo ibisubizo biri kure. Majibu yetu haiko mbali. Ntabwo biri kure. Haiko mbali kamwe. Ahubwo ufite amaso yo kubona. Lakini una macho ya kuona. Yo kubona intama yo gucungura Isaka. Kondoo ya kumchukua nafasi ya Isaki. Mwibuke neza niba warageze ku musozi wawe. Kumbuka vizuri kama ulifika kwenye mlima wako. Intama yo gucungura Isaka irahari. Kondoo ya kuchukua nafasi ya Isaki iko. Iyo Aburahamu yibesha akajya kundi musozi utari Moria. Abrahamu akijidanganya aende kwa mlima mwingine usio Moria. Isaka ari gupfa. Isaki angekufa. Nta n'ijambo rimugira sekuru w'amahanga. Na hakukuwa na neno kumfanya babu wa mataifa. Nujya Imana ishaka. Kienda mahali Mungu anataka. Imana izagukora ku maso. Mungu ataguza macho yako. Ikwereka intama yo gucungura Isaka. Akuonyeshe kondoo wa kuchukua nafasi ya Isaki. Nta hantu namwe Imana itaguhera umugisha. Hakuna mahali ambapo Mungu hawezi kukubarikia. Waguterura nakagutwara mu ishamba rya Amazon.
Anaweza kutoa hapa kupeleke kwa Amazon Forest. Akakwicazayo. Akuketishe kule. Umugisha wawe wagusangayo. Baraka yako unaweza ikuta kule. Umugisha ntuba ahantu, umugisha uba ku muntu. Baraka iko mahali, baraka iko kwa mtu. Daudi yavuze ngo kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho. Daudi alisema wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Amaso yawe yakozweho. Wakati macho yako yameguzwa, unaweza ona kondoo mahali popote. Uri ku musozi wawe. Bora tu uwe kwa mlima wako. Aho hantu hayita izina. Hapa mahali akapaita jina. Ayita Jehova Yire. Yehova Yire. Imana bayita izina bitewe n'ico yakoze. Mungu anapewa jina kulingana na kile amefanya. Reka mbabwize ukuri. Hata niwaambie ukweli. Imana yarakoze kwihisha. Mungu alifanya vizuri kujificha. Iyo yigaragaza. Angejidhihirisha tu. Bamwe bari kuyirasa. Wengine wangempiga risasi. Abandi nabo. Wengine nao bari kwitwara mu rukiko. Wangempeleka mahakamani. Buri wese abafite ibitakemutse ashaka kuyibaza. Maana kuna yale anataka kuuliza Mungu. Maana kukinja simvyibuhe. Mungu mbona sinoni mimi? Maana kukimvyibushe cyane. Mbona mimi nimenona sana? Maana kukindi mugufi. Mbona Mungu mimi ni mfupi? Mbona nikakuwa yatima? Mbona mimi ni Mwafrika? Imana yarakoze kwihisha. Mungu alifanya vizuri sana kujificha. Irigenga mu byikora. Yeye anatawala kwa yale anafanya. Akora ibyo ashatse. Anafanya yale anataka mwenyewe. Kandi migambi y'Imana. Tena mipango ya Mungu ntabwo yakwigwa mu mutwe wawe. Haiwezi toshea kwa kichwa chako. Ico nzi kimwe. Kimoja nacho kijua. Imana ntizigere kwihanaho. Mungu hatawaitubu kwako. Imana irakiranuka mu byikora. Yeye ni mwenye haki kwa yale anafanya. Irakiranuka mu byikora. Ni mwenye haki kwa yale anafanya. Imana irigenga mu byikora. Mungu anatawala kwa yale anafanya. Kwemera ibyishaka. Lazima tukubali yale anataka. Hari indimbo y'ikirundi ivuga ngo kuna wimbo wa Kirundi unasema Imana ishaka nivyo byiza yale Mungu anataka ndio mazuri. Nange nzabikunda kuko ari izi byiza. Nami nitawapenda maana ndio mazuri. Maana ndiye anajua mazuri. Nubwo mwambwiye ngo vuge byinshi. Kama uliniambia niseme mengi. Ubu muribuka intego yacu? Hivi mnakumbuka lengo letu? Amasezerano nangahe? Agano ni ngapi? Na 2. Ni 2. Sekuru wa mahanga, babu wa mataifa, no kubyara Isaka. Na kumzaa Isaki. Hari isezerano twese dutegereje. Kuna agano sisi wote tunangojea. Ni isezerano ry'Ububyutse. Ni ya uamsho. Niki Imana yavuze kuri aka karere? Ni nini Mungu alisema kuhusu mtaa? Yavuze ko ububyutse buzaza. Alisema uamsho utakuja. Ngiye kubabwira ibimenyetso bike biranga ububyutse. Nataka nikuonyesha ishara zinadhihirisha uamsho. Murebe niba rya sezerano ryacu ryarashitse. Waangalie kama agano letu imetimia. Cyangwa dukwiye gukomeza kuritegereza. Ama lazima tuendelee kungojea. Kimwe mu bintu biranga ububyutse. Moja ya dalili ya uamsho. Ububyutse abantu bihana gato na kanini. Watu wanatubu makubwa na madogo. Iyo nta mwuka wo kwihana mu rusengero. Kama kuna roho wa kutubu kanisani. Aho abantu bihana n'umutima umenetse. Mahali watu wanatubu na moyo uliovunjika. Ukabona abantu babana n'ibyaha. Unaona watu wanaishi na dhambi. Badafite umutima ubacira urubanza. Na wahukumiwe na mioyo yao. Uzamenye ko nta bubyutse buhari. Jua kwamba pale hakuna uamsho. Yohana integuza ya Yesu. Yohana akimtayarisha Yesu. Yaravuze ngo mwihane ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Alisema tubuni ufalme wa mbinguni uko karibu. Yesu atangiye umurimo. Yesu alipoanza kazi. Yatangiriye kuri ni mwihane. Alianza kusema mtubuni. Petero umwuka wera umanutse. Petro aliposhukiwa na Roho Mtakatifu. Yaravuze ngo mwihane. Alisema mtubu. Paulo atwara ubutumwa mu banyamahanga. Paulo akipeleka injili kwa watu wa mataifa. Kuri ni mwihane. Alianzia kwa mtubuni. None ubu habanza visa. Sasa inaanzia visa kwanza. Habanza ibiryo. Chakula kwanza. Habanza n'imyambaro. Hata mavazi kwanza. No kugura imodoka. Na kununua gari. No kuzamuka mu ntera. Na kuinuliwa kwa cheo. Narababwiye ngo ibyo bintu biraciriritse. Niliwaambia vitu hivi ni vya kudharauliwa kweli. Ukuri ni byiza ko tubigira. Kweli ni vizuri tuwe navyo. Ariko ntibyakiza amahanga. Lakini haviwezi okoa mataifa. Nubwo byakugira sekuru wa mahanga. Hata iweze kufanya babu wa mataifa. Ni byiza ko ubifite. Ni vizuri kuwa navyo ndio. Bizagufasha mu buzima. Itakusaidia kwa maisha haya. Bizarangirana nawe. Lakini itaishia pale ukiisha. Mwihane. Tubuni. Ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ufalme wa mbingu uko karibu. Iyo ububyutse bwaje. Uamsho unapokuja. Nta muntu yabika ibyaha mu mutima. Hakuna mtu anaweka dhambi moyoni. Ikimenyetso cha kabiri cy'ububyutse. Dalili ya pili ya uamsho. Ni urukundo muri bene data. Ni upendo kwa mandugu. Ubu turakundana. Je, tunapendana kwa sasa? Turakundana. Je, tunapendana? Yesu ari ku musozi wa Eleyono. Yesu akiwa kwa mlima huu. Bamubajije ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu. Walimuuliza ishara za kuonyesha kurudi kwa Yesu. Hanyuma arababwira ngo urukundo rwa benshi ruzakonja. Akawaambia upendo wa wengi utaisha.
Paulo avuga ku buhenebere bwo mu mperuka. Paulo akisema kuhusu siku za mwisho. Yaravuze ngo abantu bazaba bikunda badakunda babo. Alisema watu watajipenda wasipende wenzao. Mu byahishuwe haravuga ngo wakoze ibintu byose neza ariko mfite ico nkugaya. Kwa Ufunuo unasema ulifanya vitu vingine vizuri lakini kuna kitu nakugaya. Uliacha upendo wako wa kwanza. Itorero kanisa gibwa urukundo. Wameibiwa upendo. Tusigarana insengero nziza. Tumebaki na makanisa mazuri. Tusigarana n'ivyuma bivuga neza. Hata vyombo vinaongea vizuri vya sauti. Tusigarana. Tumebakia na. Ariko urukundo rugenda rushira. Lakini upendo unaisha. Urukundo ruri gushira. Upendo unaisha. Kubona abantu bakundana. Kuona watu wanapendana. Urukundo ruri ukuri. Upendo wa kweli. Nico kintu gihenze kwisi. Ndio kitu ya dhamani sana duniani. Ikintu isi dafite. Kitu dunia haina. Bakwiye kuza gushaka kwitora. Wanastahili kuja kutafuta kanisani. Yakagombye kuba ari urukundo. Inafaa kuwa ni upendo. Ariko niba natwe tutarufite. Lakini kama nasi hatuna. Hanyuma sasa baadaye. Harakurikiraho iki? Watafuata nini kanisani? Nta bubyutse iyo nta rukundo ruhari, ububyutse ntibushoboka. Kama hakuna upendo basi hakuna uamsho. Urukundo rurihangana. Pendo unavumilia. Urukundo rugira neza. Pendo unafanya mema. Utekereza ikibi kubana. Au fikiri mabaya kwa wengine. Twirirwa duciranira imanza. Mbona tunahukumia wenzetu? Ni ikibazo cy'urukundo. Ni shida upendo. Umuntu agirira intege nke muri twe. Tuna udhaifu ndani yetu. Tukaba bambere kujya kumusebya hanze. Mtu akiwa na udhaifu tunaenda kumwaibisha kule nje. Ni ikimenyetso ko nta rukundo. Ni ishara kwamba hakuna upendo. Urukundo turacarugira. Je, bado tuna upendo? Uziko umuntu agwara. Unajua mtu anagonjeka. Akigwaza. Yeye mwenyewe anajilaza mwenyewe. Agakira. Anapona. Akazagaruka tugakomezanya. Anarudi alafu tunaendelea pamoja. Uziko umuntu avyara. Najua mtu anajifungua. Akihemba. Yeye mwenyewe anajitembea. Akazagaruka tugakomezanya. Alafu anarudi tunaendelea pamoja. Korale imwe ikomeye. Kwaya moja kubwa. Nashaka kubabwira izina. Sitaki kuambia jina yake. Harimo umuririmbyi w'umukene. Kuna muimbaji maskini. Kugeza ubwo yambara kamba mbiri zidasa kubera ubukene. Hadi wakati anavaa viatu havifanani juu ya umaskini. Hanyuma yatubwiye ko ari gihe yashatse gukura mwinda kubera inzara y'imisi 4. Atuambia kuna wakati alitamani kutoa mimba kwa sababu ya njaa ya siku 4. Nta mazi yo kunywa. Hakuwa hata na maji ya kukunywa. Hanyuma abantu baririmbana bari babizi ko ari umukene. Watu wanaimba pamoja wanajua huyu mtu ni maskini. Nta kintu bigeze bamumarira. Hawakumsaidia chochote. Igihe bari bagiye kugura ivyuma vya korali. Wakati wanaenda kununua vyombo vya kwaya. Kuko abuze ubwitange. Amekosa kujitoa. Bamuhagarika muri korali. Wakamsimamisha kwa kwaya. Bagahitaza na wakaturirimbira urukundo. Alafu wanakuja hapa wanatuimbia juu ya upendo. Mbega. Jameni. Singewahera kabisa. Ibyo mudashaka ko abandi bantu babakorera ntimuzabibakorere. Yale hamtaki wengine wafanyie msiwafanyie wengine. Kuki dukunda inyungu tutakundana? Mbona tunapenda faida bila kupendana wenyewe? Uziko abakristo bacunga. Najua Kristo wanangoja. Bacunga niba umushumba yambaye ishati nshasha. Kama mchungaji amevaa shati mpya. Bagoti buriya n'amaturo yayo. Wanasema hii ni sadaka yetu. Nta nijana wamuhaye. Uziko abana b'abapasteri. Unajua watoto wa wachungaji. Twebwe tubirukana mu rusengero. Ni sisi tunawafukuza kanisani. Iyo yavyushe turavuga utabyibuha hasa amaturo yacu. Akinaona anasema sinijua anakula pesa zetu. Sadaka zetu. Iyo hatari urukundo. Ama hakuna upendo. Abantu bapfa bitari ngombwa. Watu wanakosania vitu si muhimu. Mushumba ihangane uhaguruke. Mchungaji Apostle simama tafadhali. Abantu bari hano bazi itariki umushumba yavukiyeho. Watu wako hapo wanajua tarehe mtume alizaliwa. Wa anniversary bagira gutyo. Siku yake ya kuzaliwa wainue mikono. Abantu bazi itariki y'amavuko y'umushumba bagira gutyo. Watu wanajua tarehe ya kuzaliwa ya mtume wainue mikono. Aha. Abantu bataragira mu rugo kwa mushumba habo bagire gutyo. Watu wajafika mahali anaishi nyumbani wainue mikono. Mushumba haba mu rugo. Wale hawajui nyumbani kwa mtume wainue mikono. Sambora nacho bitwaye. Muinue mikono tu. Okay. Wale hamjui mahali mtume anaishi. Murakoze cyane Imana ibaho umugisha. Asanteni sana, Mungu awabariki. Umushumba nuruhe rurimi rwe rw'urukundo. Mtume mnajua lugha yake ya mapenzi ni gani? Ururimi rwe rw'urukundo nuruhe? Lugha yake ya mapenzi ni gani? Nukubwirwa amagambo meza. Je, ni kuambiwa maneno mazuri? Nukumukoraho. Ama ni kumguza? Nukumuha impano. Ama ni kumpa zawadi? Ururimi rw'urukundo. Mnajua lugha yake ni gani ya mapenzi?
Iyo yarusha ruhugwa ni? Anapochoka nini umpumzisha? Icara mushumba icara. Keti mtume. Urabizi? Ubu mwumvishe ngo mushumba ararembye ntiyumva. Hivi sasa ukasikia mtume ni mgonjwa mahututi. Mwahita muteka isosi iri mu ifi. Mnaweza pika sosi ya samaki. Mukayishira ku bitaro atari buyige iri buryo umugwaza. Munaipeleka hospitali na hata kula yule amemlaza ndiye atakula. Mwayimuha yakiri muzima akabona kubakorera neza. Simpatie akiwa mzima awafanyie kazi vizuri. Ubu mushumba yitavye Imana. Kwa sasa mtume aage. Twese twahita dukoresha indabyo. Sisi wote tunatengeneza maua. Zo kujya gushira kwirimbi atari bubyuke ngo adushimire. Ya kuenda kuweka kwa kaburi na hata amka atusifu atushukuru. Mwazimuhaye ku itariki y'amavuka akishima akabaho neza. Simpatie siku yake ya kuzaliwa afurahie nani. Ahantu hatari urukundo nta bubyutse. Mahali hakuna upendo hakuna uamsho. Ahantu hatari urukundo nta bubyutse. Mahali hakuna upendo hakuna uamsho. Ni gute umuntu ayobora korari imyaka 2? Vipi mtu anaongoza kwaya miaka 2? Akazarinda soza manda ye batamusuye mu rugo. Alafu anamaliza kama wajamtembelea nyumbani. Batubwiye ko presidente ayoboye abamama ku vitoro ryatangira. Ametuambia kiongozi wa mama ameongoza tangu kanisa ilipoanza. Yampaye nuko itoro imaze imyaka 6. Na kanisa ina miaka 6. Ni bande bantu bazi itariki y'amavuko ya mama president? Nani wanajua tarehe ya kuzaliwa ya kiongozi wa wamama? Hayo muzi? Hamjui. Ikimenyetso cha gatatu c'ububyutse. Ishara ya 3 ya uamsho. Nubumwe muri bene data. Ni umoja kati ya mandugu. Nubumwe muri bene data. Umoja kati ya mandugu. Igihe cyose tudashobora kuba umwe. Kila wakati hatuwezi kuwa na umoja. Nimutegereze ububyutse. Msingoje uamsho. Rya sezerano rikuru. Ile agano kuu. Ntabwo rishoboka. Haiwezekani. Nta bumwe buhari. Kama hakuna umoja. Yesu asengera abigishwa. Yesu akiombea wanafunzi. Ngo bahe kuba umwe nkuko turi umwe na data. Alisema kuwa moja kama vile mimi nawe tu mmoja. Hanyuma amatorero ahoracika ibice gute? Alafu makanisa yanagawanyika mara 2. Kuba ku bwami bwacu, kujenga ufalme wetu. Ubwa Yesu ntitubwitayeho. Yesu atujali ufalme wake. Ubwa Yesu nukuba umwe, kuwa moja. Ubwacu nugutandukana. Ya Yesu ni kuwa moja, yetu ni kutengana. Ili narisenge Imana izabarinde ntimucike. Hii nimeomba Mungu awasaidie msiwahi gawanyika. Abakongomani bari Nairobi. Wakongomani walio Nairobi bahurije umutima ku kintu. Wakileta moyo pamoja kwa kitu kimoja. Nta kintu na kimwe batashobora. Hakuna kitu hawezi kufanya. Inkuru idashimishije. Habari ambayo si nzuri. Bashobora kuzapfa batahuje. Wanaweza kufa kama hawajakuwa mmoja. Na umoja. Abantu bize ubuganga bo muri twe. Watu ambao wamesoma kidaktari miongoni mwetu. Bashoboye kwishira hamwe gusa. Wakijileta tu pamoja. Bakubaka ibitaro bya mbere muri Nairobi. Wanaweza jenga hospitali kuu Nairobi. Abantu bize journalism mbo muri twe. Watu walisoma kuwa wanahabari miongoni mwetu. Wakijileta tu pamoja. Bakora igitangazamakuru nkariraza. Wanaweza fanya kitu muhimu sana katika habari. Abantu abacuruzi bakomeye bo muri twe. Wafanya biashara miongoni mwetu. Baramusebishize hamwe. Wakijiunga tu pamoja. Bashobora gukora ibitangaza muri Nairobi. Wanaweza fanya miujiza Nairobi. Hanyuma igitangaje. Alafu cha kushangaza. Isiri abasomali barabishoboye. Wasomali wameweza. Kwe tuzarinda dupfa tutabishoboye. Sisi tutakufa kama hatujaweza bado. Nani biturimo bitumariye. Sasa ile tunayo imetufaidi. Ile bitashobora gutuma tubumwe. Kama hizi saidia tuwe mmoja. Bitumariye. Inatusaidia nini? Hello. Ntabwo umurimo w'Imana uba hano kuri aka kantu aka. Kazi ya Mungu sio hapa tu kwa madhabahu. Imana ikeneye abantu baba basirikare. Mungu anataka watu wawe majeshi. Bakaza baba generale bavuga mu ndimi. Wawe magenerals lakini wakiongea kwa ndimi. Imana ikeneye aba millionaire. Mungu anataka mamilionea. Wafanya biashara. Uyu mwuka w'Imana. Wamejaa roho wa Mungu. Imana ikeneye abaganga. Mungu anahitaji madaktari. Bafite ubushobozi bwo kumenya umuntu ufite abadayimoni. Wana uwezo wa kujua mtu aliye na mapepo. Na yule ako na stress. Na yule anagonjwa kawaida. Bashobora kuvugana n'umwuka w'Imana. Waweze kuongea na roho wa Mungu. Kuki twubaka ubwami bwacu? Mbona tunajenga ufalme zetu? Yesu tuzabwubaka ryari? Ya Yesu tutajenga lini? Niba nta bumwe buhari. Kama hakuna umoja. Nta bubyutse buhari. Hakuna uamsho basi. Niki tubuza kubumwe? Nini inatukosesha kuwa na umoja? Ni kintu kimwe gusa no guhindura imyumvire. Ni kitu kimoja tu, kubadilisha fikra zetu. Mbaye umwe nawe byantwari. Nikiwa moja nawe kuna shida gani? Uko umubiri ubatse.
vile mwili umejengeka, uko ingingo z'umubiri zimeze, vile viungo vya mwili vilivyo, niko umubiri wa Kristo umeze. ni hivyo pia mwili wa Kristo ulivyo. ulivyo. Abantu bose baba maso, watu wote hawezi kuwa macho, abantu bose baba matwi, na wote hawezi kuwa masikio, abantu bose baba maboko, wote hawezi kuwa mikono, kandi ingingo z'umubiri zo zirakundana, na viungo vya mwili vinapendana. Ijisho ryagwaye, jicho ikiwa gonjwa, amaguru ajya kwa muganga, miguu inaenda hospitali, ikibuno kikicara, alafu unaketi, umunwa ukavuga uko byatangiye, unasema vile ulikuwa, kinywa inasema. Nta rugingo rugwanya urundi, hakuna kiungo kinapigana na kingine, ariko ingingo za Kristo ntizumvikana, lakini viungo vya Kristo havisikizani. ntabwo twagera kure, hatuwezi fika mbali tudahinduye imyumvire, kabla tubadilishe mafikra zetu. Uramutse utanze service nziza aho wiriko, ukitoa huduma nzuri mahali umeshinda, ntabwo wabukoreye Imana, hivyo umetumikia Mungu ntabwo pia. umurimo w'Imana uba hano. Kazi ya Mungu si hapa kwa madhabahu tu. Abantu bari gukurikira online hano, watu wanaofuata mtandaoni bashobora kuba ari benshi kuruta bicaye mu rusengero, wanaweza kuwa ni wengi kuliko wale wameketi chini. Uyu muntu kuko atari pastor hano, sasa mtu huyu maana si mchungaji hapa, gukorera Imana, hivyo hatumiki Mungu kweli, hari gukoresha Imana ye, anatumia karama yake, hanyuma isigakurikira ubutumwa bwiza, alafu dunia inafuata habari njema. Besareli yuzura umwuka wera, alipojaa Roho Mtakatifu, ntabwo yavuze mu ndimi, hakunena kwa ndimi, yaconze amabuye, alichukua mawe, yari afite ubushobozi, alikuwa na uwezo wo gukora igishushanyo nk'uko Imana yaceretse Mose, wa kufanya kitu kama vile Mungu amemonyesha Musa. Mugambi Imana dukeneye na Besareli, kwa ufalme wa Mungu tunahitaji watu kama hao. Umwuka wera kuvuga mu ndimi gusa, Roho wa Mungu si kunena kwa ndimi tu. Ubumwe bwa bene data ni ikintu cy'ingenzi, umoja wa mandugu ni kitu muhimu sana. Icyakane, cha nne, kugira ngo ububyutse buze, ili uamsho uje, dukeneye abantu basenga, tunahitaji watu wanaomba, badasengera ibiryo, awaombei chakula, badasengera ibibareba, awaombei mambo yao, basaba Imana ububyutse, wanaomba Mungu uamsho, basaba Imana isezerano rikuru, wanaomba Mungu agano kuu ryo guhindura amahanga, ya kubadilisha mataifa. Mu bantu bazanye ububyutse, kwa watu walileta uamsho, harimo ba John Wesley, kuna kina John Wesley, yajyaga apfukama akabwira Imana ngo urampa Ubusuwisi cyangwa uranyica mpfe, alikuwa anapiga magoti anambia Mungu utanipa Switzerland amu ni wewe. Umwamikazi w'Ubwongereza yaravuze ngo ntatinya ingabo zikomeye z'Abafaransa, Malkia wa Uingereza amasengesho ya John Wesley, Malkia wa Uingereza akasema haogopi jeshi, anaogopa John Wesley. Yarasenze kugeza ubwo aho yapfukama hasigaye imyobo, aliomba hadi mahali alikuwa anapiga magoti kukakuwa na mashimo. Hanyuma Ubusuwisi nico gihugu ku isi kitaguyemwo bombe mu ntambara kabiri y'isi, alafu Switzerland ndio taifa alikupata bombs katika vita ya pili ya dunia. Abariho hari banki mondiale, amafaranga y'isi yose ni habitse, pesa yote ya dunia imewekwa pale, nubwo bakeneye abasirikare, hata wahitaji jeshi. Ni igihugu cy'amahoro, maana kuna amani kule, nikomotse ku muntu yasenze, ni kutoka kwa mtu aliyeomba. Ni gute dusenga akarere k'ibiyaga bigareka kaba karimwo ibibazo nk'ibihati? Ni vipi tunaomba na mitaa yetu inaendelea kuwa na matatizo? Dukeneye abantu basenga, tunahitaji watu watakaoomba, walete mabadiliko. Ikindi kimenyetso kigaragaza ububyutse, ingine ishara ya uamsho, mu bubyutse hazaba ibitangaza by'ukuri. Kwa uamsho kutakuwa na miujiza ya kweli. Ibitangaza bimwe ibiharubu barabihimba, miujiza ingine wanajitengenezea wenyewe, barabicora, barabirema, wanayabuni wenyewe. Kandi Abanyakenya na tena wa Kenya bashobora kuba abahanga mu guhimba ibyo bintu, wanaweza kuwa wataalamu kwa kubuni vitu. Umuntu agapanga n'abari buze gutanga ubuhamya, mtu anapanga na wale watakuja kutoa ibintu bitigeze bibaho, ya vitu ambavyo havikufanyika. Bamwe mu bantu babesha, watu wa kwanza wanaodanganya, mpagazi barahabeshera, hata hapa nimesimama huwa wanadanganyia hapa kugira ngo bemeze abantu, ili watu tu wakubali. Inkuru nziza mbafitiye, habari njema ninayo kwenu, azongera kubaho ibitangaza by'ukuri, utakuwa tena na miujiza ya kweli. Hakugiriye iwacu kule kwetu, ndabizi ko mubizi ko byabaye, mnajua mambo haya yamefanyika. Nonse niba Mariamu yaramaze imyaka 26 atajya atanywa, kama Mariamu amekaa miaka hiyo yote bila kula na kunywa, ubwo se hari gitangaza kirutisho? Sasa kuna muujiza zaidi ya huyu. Iriya ko tuza abantu bagurutse bagaca hejuru ku misozi, tunajua watu wamepaa juu milimani, ntabwo byari bitangaza by'ukuri. Hiyo haikuwa miujiza ya kweli. Niba umuntu yarakaminka akuzura umuka wera kayiterura, kama mtu alikuwa anakamua ng'ombe anajaa roho anamuinua, ibyo bitangaza ntibyari by'ukuri. Hiyo miujiza haikuwa ya kweli. None ubo barabihimba. Sasa wanabuni tu, barabihimba, wanabuni yao wenyewe, wakoze bijya nko gusa,
mu bubyutse azongera kuba ibitangaza by'ukuri. Kwa uamsho tutapata tena miujiza ya kweli. Ikindi mu gihe cy'ububyutse abantu bajyana ubutumwa bwiza. Kingine kwa wakati wa uamsho watu wanapeleka injili njema. Abantu bagira inyota kwa abandi bantu bakizwa. Watu wana kiu ya watu wengine kuokoka. Bakajyana ubutumwa bwiza kugera ku mpera y'isi. Wanapeleka injili njema hadi mwisho wa dunia. Ikindi nababwira mu bubyutse abantu bamenya bo baribo. Kingine katika uamsho watu wanajijua wenyewe. Bamenya impano zabo n'imihamagaro yao. Wanajua karama zao na wito wao. Ikindi mu bubyutse abantu bakorera Imana. Kingine kwa uamsho watu wanatumikia Mungu. Umuntu akorera Imana umurimo mtu anatumikia Mungu kazi itakayomfuata. Mu bubyutse abantu bakorera Imana. Kwa uamsho watu wanatumikia Mungu. Hari bihe byabayeho by'ububyutse. Kuna nyakati zilikuwepo za uamsho. Noa mu gihe cha Noa arokotse bacita igihe cy'ububyutse. Wakati wa Noa inaitwa wakati wa uamsho. Abisirayeli bava muri Egiputa naco cyari igihe cy'ububyutse. Wakitoka Misri pia ilikuwa wakati wa uamsho. Eliya ku musozi wa Karumeli. Eliya kwa mlima Karmeli. Nawe yazanye ububyutse. Pia alileta uamsho. Abisirayeli bava i Babuloni. Waisraeli wakitoka Babeli. Bacita igihe cy'ububyutse. Inaitwa pia wakati wa uamsho. Igihe Yesu yavuka. Wakati Yesu alizaliwa. Naco bacita igihe cy'ububyutse. Pia unaitwa wakati wa uamsho. Isi yari itegereje agakiza. Dunia ilikuwa inatarajia wokovu. Hashize imyaka 400. Ilikuwa baada ya miaka 400. Muri Israeli nta jwi ry'Imana. Israeli hakukuwa sauti ya Mungu. Nta buhanuzi. Hakukuwa nabii. Nta niyerekwa. Hakukuwa hata na ufunuo. Hanyuma umunsi umwe Kristo aravuka. Alafu siku moja Kristo akazaliwa. Isi yakira inkuru nziza. Dunia ikapokea habari njema. Mu myaka mike ishize. Miaka iliyopita. California muri Amerika. California Marekani. Umuhanda witwa Azusa. Barabara inaitwa Azusa. Umwuka wera yamanutse bimeze neza nkuko byagenze mu gihe byakozwe n'intumwa. Roho Mtakatifu alishuka sawa sawa na zile nyakati za mitume, matendo ya mitume. Hanyuma ubutumwa bwiza bugera inaho. Alafu injili kafika huku. Hari ibindi bito bito byagiye bibaho. Kuna vingine vidogo vidogo vimefanyika. Kabera turabizi ko habaye ububyutse. Kabera tunajua kulikuwa na uamsho. Mu Bwongereza habaye ububyutse. Uingereza pia kulikuwa uamsho. Mwari muzi ko Abongereza ari koloni. Mlikuwa mnajua kwamba watu wa Uingereza ni koloni. Niki gihugu turimo cyakolonijwe n'Abongereza. Hata nchi ya Kenya ni hao waliwa. Ntabwo nibutse kureba imibare y'ibihugu bivuga Icongereza ku isi. Sijaangalia yale mataifa yanaongea Kiingereza duniani. Ariko ibihugu nzi bitagira aba president bagira aba premier minister birenze 11. Lakini wale ambao wana prime minister ni zaidi ya 10. Birimo Canada, birimo Australia. Canada, Australia. Ni ibihugu by'Abongereza. Hizi ni mataifa za Waingereza. Hanyuma ibihugu bivuga Icongereza birenze 57 niko nibaza. Na zile zinaongeza Kiingereza ni zaidi ya 57. Abo bantu bagendera mu mitekerereze y'Abongereza. Hao watu wanatembea katika mienendo ya Waingereza. Imodoka bagendera ibumoso. Hata wakipeleka gari wanaenda left. Ibintu byose ni nkuko bikorwa mu Bwongereza. Vitu vyote wanafanya kama ilivyo kule. Bakolonijwe n'Abongereza. Maana hawa ndio colonizers wao. Abamuzi bangajya ahantu byavuye. Tujui walitoka wapi? Mu Bwongereza habaga akazu. Uingereza kulikuwa na kanyumba. Gafite ibyumba bibiri. Kana byumba biwili. Icumba kijyamwo umugabo. Chumba cha kuingia mwanaume. Ikindi chumba kikajyamwo umugore. Kingine kinaingia mwanamke. Basenze imyaka 150 badahagaritse n'umunsi. Waliomba siku 150 bila kuacha siku hata moja. Bakora igicaniro c'amasaha 28. Walikuwa na madhabahu ya masaa 24. Ayo masengesho atuma ico gihugu kigaba amashami ku isi hose. Maombi kasababisha nchi hii iweze kuwa na matawi dunia mzima. Kurikije dusenga mubona tuzagera he. Kulingana na maombi yetu mnaona tutafika wapi? Luteri yazanye ububyutse. Luteri alileta uamsho. Igahini mu Rwanda habaye ububyutse muri 35. Rwanda pia kumekuwa na uamsho. Hanyuma hitwa mu Bigutu Icyangugu naho hatangira ububyutse. Panapoitwa Cyangugu pia kulikuwa na uamsho. Yavuze mu ndimi bwa mbere mu Bigutu yahanuye mu Giswedwa kandi ari mu Bigutu mu Rwanda. Mtu aliongea kwa ndimi wa kwanza aliongea na Kiswede na alikuwa Rwanda. Hanyuma rero amakuru yizewe. Alafu habari za kuaminiwa. Nuko ububyutse buzagaruka. Ni kwamba uamsho utarudi tena. Imana izabimpe kubibona mbere yuko mpfa. Mungu aniwezeshe kuyaona kabla ya nikufe. Iyo ububyutse bushize bigenda bite? Uamsho ukiisha kunaendaje? Muri Edeni ububyutse bwarashize. Edeni uamsho ulikuisha. Abantu bahita barema ibisa n'imyambaro watu wakatengeneza vitu vinafanana na mavazi. Hanyuma baadaye nyuma ya Yesu, baada ya Yesu hashize igihe gitavuye mu isi, wakati mfupi baada ya kutoka duniani, muri 300 kwa miaka 300 ububyutse bwararangiye. Uamsho uliisha. Igihe Konstantino yaje kubatizwa umwami, wakati walikuja kubatiza mfalme, hasigara ibintu bijya gusa n'iyobokamana, ikabaki vitu tu vinafanana na hivyo. N'itorero dufite ubu, hata kanisa tunalo sasa, dufite ibintu bijya gusa, tuna vitu vinafanana tu. Ntabwo ari ububyutse.
lakini si uamsho. Ububyutse butagiramwe urukundo, Uamsho usio na upendo. Ububyutse butagiramwe ubumwe, Uamsho usio na umoja. Ububyutse butarimo gukorera Imana, Uamsho usio na huduma kwa Mungu. Ububyutse burimo kwikunda, Uamsho wa kujipenda. Ibyo ntabwo ari ububyutse. Hiyo si uamsho. Ni bijya nko gusa. Ni vitu vinafanana na uamsho. Isezerano. Agano. Isezerano rikuru. Agano kuu. Ntabwo ari Isaka. Sio Isaki. Ni amahanga. Ni mataifa. Mu kinyejana cya 20 katika 20th century hari umusaza yahanuye. Kuna mzee alitabiri. Yaravuze ngo mu kinyejana cya 20 alisema katika century itorero rizaba riyobogwa nko mu buryo bwa politiki. Kanisa litaongozwa kama kisiasa. Hari abashumba, kuna wachungaji bize customer care, wamesoma customer care, bazi kwakira abantu, wanajua kupokea watu. Hari abashumba, kuna wachungaji bazi fundraising ku kigero kiri hejuru, wanajua fundraising sana. Hari abashumba, kuna wachungaji bize leadership, wamejifunza uongozi. Hari abashumba, kuna wachungaji bazi communication na ICT, wanajua communication vizuri. Hari abashumba, kuna wachungaji bazi kumanaginga abantu, wanajua kupanga watu vizuri. Ibintu byose mvuze ni byiza, ibyo vitu vyote ni vizuri, ariko dukeneye Mwuka Wera, lakini tunahitaji Roho Mtakatifu. Kugira ibyo bintu ni byiza, vitu ni vizuri, dukeneye Mwuka Wera, lakini tunahitaji Roho Mtakatifu. Kugira ibyo mvuze kuwa na hivi nimesema, bitarimo ububyutse, bila uamsho, bitarimo Umwuka Wera, bila Roho Mtakatifu, itorero riba riyobowe nkuko politiki imeze. Kanisa inaongozwa tu kama kisiasa. Uwo musaza yaravuze ngo, huyu mzee alisema ngo mu kinyejana cya 20 katika 20th century abantu bazaba bavuga imigisha ariko nta kwihana kurimo. Watu watakuwa wanazungumzia baraka lakini bila kutubu. Kwihana bizaba ari ijambo kuri bo ritabashishikaje. Kutubu itakuwa ni neno si nzuri kwao. Ngo bazaba bavuga amahoro, watakuwa wanazungumzia amani, barirukanye umwami utanga amahoro, na wamefukuza mfalme wa amani. Bazaba bavuga gakiza, watakuwa wanazungumzia wokovu, kadahindura abantu ku ngeso, ambaye badilisha tabia za watu. Bazaba bavuga Umwuka Wera, watakuwa wanazungumzia Roho Mtakatifu, utabashakiraho imbuto z'umwuka. hauwezi ona matunda ya Roho kwao. Mwamenya byarasohoye cyangwa tubitegereze? Je, ametimia ama tuendelee kungoja? Dukeneye ububyutse. Tunahitaji uamsho. Kuki dukeneye ububyutse? Kwa nini tunahitaji uamsho? Isi tuwe na miliyari 8. Dunia ina watu bilioni 8. Abantu bamaze kumva izina rya Yesu mu matwi yao, watu ambao wamesikia jina la Yesu kwa masikio, ni miliyari 2 gusa. Ni milioni 2 tu, bilioni. Muri izo miliyari 2, na kwa hizi bilioni 2, abitwa bavutse ubwa kabiri, wale ambao wamezaliwa mara ya pili, ni milioni 500 gusa. Milioni 500. Dukeneye ububyutse. Tunahitaji uamsho. Abantu benshi bafite ico bazi ku izina rya Yesu. Wengi wanajua jina la Yesu. Muri Afrika honyene, Afrika peke yake, dufite amoko 1600. Tuna kabila bagitamba ibitambo by'abantu ambao bado wanatoa dhabihu za Imana za gakondo, wanaomba sanamu, batarumva Yesu habe n'umunsi umwe, hawajasikia jina Yesu hata siku moja. Ikindi gituma dukeneye ububyutse, ingine kinasababisha tuhitaji uamsho, harimo kuba ingwara zidakira. Kuna magonjwa ambayo hayaponi. Ushize corona ntiyatugumije mu nzu, juzi corona imetufanya tuishi kwa manyumba, nibindi biriho biraza byinshi, na mengine yanakuja mengi. Toya kanseri ubu ni nyinshi kuruta abagwayi ba sida. Kwa sasa watu wa kanza ni wengi sana. Stroke yatumazeho abantu, stroke imemaliza watu. Dukeneye ibiganza bikiza, tunahitaji mikono inayoponya. Bazarambika ibiganza ku bagwayi bakiri, wataekelea wagonjwa mikono wapone. Dukeneye imbaraga z'Ubumana zirukana kanseri, tunahitaji nguvu za uungu za kufukuza saratani. Ikindi gituma dukeneye ububyutse, ingine kusababisha tuhitaji uamsho, no gusenyuka kw'ivy'Imana yavuze mu itangira igice ca 1 n'ica 2. Ni kubomoka kwa yale Mungu alisema katika Mwanzo 1 na 2. Niba Imana yaravuze ko umugabo abana n'umugore, kama Mungu alisema mwanamke aishi na mwanaume, isirimo kuzamura ubutinganyi. Kwa sasa dunia inapandisha ushoga. Niba Imana yaravuze fellowship y'abantu b'Imana, kama Mungu alisema ushirika wa watu wa Mungu, abantu baravuga ngo kubana n'imbwa n'ipusi nibyo byiza, nta wakwiteza umuntu. Sasa watu wanasema kuishi na paka na mbwa ndio mzuri badala ya watu. Imana ibyo yavuze byose isirimo gukora ku buryo ibirimburana n'imizi. Yale yote Mungu alisema kwa sasa dunia inafanya kile iwezavyo kubomoa hata mizizi yake. Niba tutabonye ububyutse, kama hatupati uamsho, tuzayoboka ibintu bibi, tutafuata vitu vibaya. Ndabizi ko mutabyumva, najua ni ngumu kuelewa, ntabwo mwabyumva, hamwezi yaelewa. Niba Imana yaravuze ngo mubyare mwororoke, kama Mungu alisema zaeni muongezeke, isirimo kuvuga ngo kubyara umwe nibyo byiza, dunia inasema kuzaa moja ndio vizuri, kandi abakora ibyo na wale wanafanya hii bahita baca ku ruhande, wanapita kando, ikiguzi c'ubuzima bakagikanira, fidia au maisha wanaifanya ngumu zaidi, ifunguro ry'umunsi umwe ko kubona ko bikomeye, ili hata kuona chakula siku moja unaona ni ngumu sana.
Njye nabyaye abana babiri. Mimi nilizaa watoto wawili. Mu bukene bwinshi. Umaskini mwingi. Hanyuma birifunga. Alafu ikajifunga yeye. Twagira umugisha kubona undi mwana. Tafuta baraka kuwa na mtoto mwingine. None ibintu byaje ntafite abo mbigaburira. Sasa nina vitu lakini sina wa kuwapatia. Ubushinwa, China, iyo nyigisho yo kubyara umwe yarabafashe. Hii kusema mzee mtoto mmoja imewafikia. Ariko Ubushinwa bafite society ishaje. Lakini kwa sasa watu wengi ni wazee China. Kandi ishaje ubu ari hari abakire. Na imezaa kukiwa na matajiri wengi, imezeeka kukiwa na matajiri wengi. Abayapani kuri ubu bafite society ishaje. Japan kwa sasa watu wengi sana wamezeeka. Ibihugu byo mu Burayi bw'amajyaruguru, mataifa ya Ulaya kusini, muri 2050 nta rubyiruko bazaba bagifite. Hawatakuwa na wanarika tena. Dukeneye ububyutse. Tunahitaji uamsho. Niturebe ku by'isi ivuga. Tusiangalie ile dunia inasema. Ukareba icyo Imana ishaka ku buzima. Angalia kile Mungu anataka kwa maisha yako. Dukeneye ububyutse. Tunahitaji uamsho. Ikindi gituma dukeneye ububyutse nizi ntambara zihari. Kingine sababisha tuhitaji uamsho ni hizi vita vilivyo. Yure by'ibihugu bifite intambara uko bingana. Ukiangalia taifa ambazo zina vita. Kongo hari intambara. Kongo kuna vita. Urusiya na Ukraine biri mu ntambara. Russia na Ukraine wanapigana. Israel na Palestina bari mu ntambara. Israel na Palestine wanapigana. Nka mirongo biri mu ntambara. Nchi mingi zinapigana. Abantu bose bari kuziriki. Watu wengi ni kwa nini? Dukeneye umwami w'amahoro. Tunahitaji mfalme wa amani. Ikindi gituma dukeneye ububyutse n'inzara iri ku isi. Kingine kinasababisha tuhitaji uamsho ni njaa iliyo duniani. Ntabwo niriwe mbabwira imibare. Nitawaambia mahesabu. Imibare y'abantu bicwa n'inyota ku isi iteye ubwoba. Watu wanauliwa na kiu duniani. Badashobora kubona amazi meza. Hawezi pata maji mazuri ya kunywa. Muziki gitangaje. Unajua maajabu? 2/3 by'isi bigizwe n'amazi. 2/3 ya dunia ni maji. Abantu banywa amazi meza ku isi. Watu wanakunywa maji mazuri duniani. Ntibageze kuri 1/4 cy'abatuye isi. Hawafiki kote wanaoishi duniani. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nari mfite inyota mu amazi yo kunywa. Yesu alisema nao na kiu, mimi ni maji ya uzima. Urebye imibare y'impunzi ku isi uko ingana. Ukiangalia hesabu ya wakimbizi duniani. Ukareba abantu bari kwicwa n'inzara. Naangalia watu wanauliwa na njaa. Dukeneye ububyutse. Tunahitaji uamsho. Ubutunzi bw'isi bwose bufitwe n'abantu 56 mu maboko. Mali ya dunia ina watu 56 muri 2050. 25. Bazaba bari munsi y'10. Watakuwa chini ya watu 10. Imana yatanze ibihagije. Mungu alitoa ya kutosha. Kusaranganya byaratunani. Lakini imetushinda kuyashikia. Abantu bakonsoma n'ibyo badakeneye. Watu wanakula hata yale wahitaji. Abanyetorero wenye kanisa bamenye ko gutanga bizana umugisha kuruta guhaba. Wakijua kwamba kutoa ni baraka kuliko kupokea. Zose za kwiga. Mayatima wote wanaweza enda shuleni. Abapfakazi bose babona huko. Wajane wote wanapata mahali pa kuishi. Ariko tugira ibyacu tukajya n'ibyo abapfakazi. Lakini tunakula yetu na wajane pia. Dukeneye ububyutse. Tunahitaji uamsho. Mureke gusengera ibiciriritse. Mwache kuombea vitu vidogo vidogo. Imana ububyutse. Muombe Mungu uamsho. Musabe isezerano rikuru. Muombe agano kuu. Hanyuma Imana izatugabiza amahanga. Alafu itatupatia mataifa. Tukunamisha amaso dusenge. Tuombe. Mana ya Abrahamu. Mungu wa Abrahamu. Mana ya Isaka. Mungu wa Isaki. Mana ya Israeli. Mungu wa Israeli. Dukeneye ububyutse. Tunahitaji uamsho. Dukeneye ububyutse. Tunahitaji uamsho. Birashoboka ko hari ibintu biri mu buzima bwacu. Inawezekana kuna mambo katika maisha yetu. Bitatuma ububyutse buza. Inasababisha uamsho isije kwetu. Birashoboka ko dufite intege nke nk'iza Abrahamu. Inawezekana tuna udhaifu kama Abrahamu. Mbere yuko umuhindura. Kabla ya kubadilishwa nawe. Ubitubabarire Mwami. Tusamee Bwana. Turambiwe kubaho ubu buzima. Tumechoka kuishi kwa maisha haya. Ubuzima butarimo urukundo. Maisha yasiyo na upendo. Ubuzima butarimo ubumwe. Maisha yasiyo na umoja. Ubuzima butarimo guca bugufi. Maisha yasiyo na unyenyekevu. Ubuzima butarimo gutekereza ku bana. Maisha yasiyo na kuwafikiria wengine. Utubabarire Mwami. Tusamee Bwana. Utubabarire. Tusamehe. Ntitwasobanukiwe. Hatukufahamu umurimo wawe. Kazi yako. Ntitwasobanukiwe. Hatukuelewa. Icyo ushaka ko dukora. Kile unataka tufanye. Twabyumvishe nabi. Tuliyasikia visivyo. Turi mu byawe. Tuko kwa yako. Tudafite amatwi yumva. Lakini hatuna masikio ya kukusikia. Iyo Abrahamu atamenya aho wamubwiye gutangira Isaka. Kama Abrahamu angejua mahali mwambie aende kumtolea. Yari guhinira bugufi akamutangira ku musozi wa bugufi. Angeenda kwa mlima ulio karibu naye. Ubu ntabwo twari kuba tumwibuka. Hatukuwa tunamkumbuka. Iyo atakwizera. Angekuamini. Ntabwo yari kuba sekuru w'amahanga. Angekuwa babu wa mataifa. Tubabarire ko twagize amatwi yumva nabi. Tusamee masikio yetu yamesikia vibaya. Ntabwo twabaye intama. Hatukuwa kondoo. Ntabwo twumvishe ijwi ryawe. Hatukusikia sauti yako. Tubayeho ubuzima bwo kwiyobora. Tunaishi kwa maisha ya kujiongoza. Rimwe na rimwe twiyitirira ibyo wakoze. Mara nyingine tunasema yale umefanya ni yetu. Bikadutera ubwibone. Inatufanya kuwa na kiburi. Bikuguha icubahiro. Na kupa heshima. Tubabarire Mwami. Tusamee Bwana. Dushoboze.
tuwezeshe ububyutse buze, uamsho uje, ububyutse buze, uamsho uje, udushoboze gukundana, tuwezeshe kupendana, ububyutse buze, uje, uduhe kuba umwe, tuwezeshe kuwa na umoja, ububyutse buze, uamsho uje, duhagarike kubaka amazina yacu, tuache kujenga majina yetu, twamamaze ubwami bwawe, tutangaze ufalme wako, kubaka ubwami bwawe, tujenge ufalme wako, kubaka ubwami bwawe, tujenge ufalme wako, duhe ubushobozi, tupe uwezo wo kuzatanga umurage, wa kutoa urithi, neza yawe nibane natwe, fadhili zako ziwe nasi, turambiwe kuba abanyamubiri, tumechoka kuwa watu wa kimwili, tupe Roho Mtakatifu, umwuka wera, tupe Roho Mtakatifu, isezerano ryacu agano letu n'abana bacu, watoto wetu, twifuza abasore tunatamani vijana n'abakobwa wasichana na wuzuye wavulana umwuka w'Imana, wamejaa Roho Mtakatifu, twifuza abasaza berekwa, tunatamani wazee wanafunuliwa, batubwire ibizaba mu myaka 100 iri imbere, watuambie atakuwa miaka 100, twifuza abasaza bafite iyerekwa, tunatamani wazee wenye batirirwa ufunuo, bavuga ibyadutse, wasiseme yale ya batirirwa bavuga ibitagenda, wasiseme yale si ahubwo sawa, bareba kure, watazame mbali, bafite umwuka w'Imana, wakiwa wamejaa Roho wa Mungu, ubushobozi bw'ubumana, tupe uwezo wa kiungu, twubake mwami, tujenge Bwana, twubakire itorero, tujenge kanisa, turindishe imbaraga zawe, tulinde kwa nguvu zako, ukiza ingwara ziri muri bene data, ponya magonjwa kwa mandugu, ibimenyetso n'ibitangaza byongere bigaragare, ishara na miujiza zidhirike tena, na n'ubu byashoboka, na sasa inawezekana pia, n'ubu birashoboka, hata kwa sasa yawezekana. Ntabwo ukoresha umuntu ushoboye, hautumii mtu anayeweza, ukoresha umuntu uhari, unatumia aliyepo. Turahari muri iki giterane, tupo kwa mkutano huu, fungura amatwi yacu, fungua masikio yetu, kora ku bwenge bwacu, fuza akili zetu, tushoboze kumenya ubushake bwawe, tuwezeshe kujua mapenzi yako, guhagarara hakwiriye, na kusimama panapostahili, ukiza ubwoba, tuokoe kwa ubwoba bw'abarozi, woga wa wachawi, ubwoba bw'abatuvuga nabi, woga wanaotusengenya, ubwoba bw'ibitagenda, woga wa mambo yasiyo sawa, kubaho ubuzima bwo kwizera, tuwe kwa imani, kubaho ubuzima bukiranutse, tuwezeshe kuwa wenye haki, kubaho ubuzima wishimira, tuwezeshe kuishi kwa maisha tukure mu maganya y'isi, tutoe kwa malalamiko ya dunia, imigisha iri kure yacu, baraka ziko mbali nasi, intama yo gucungura Isaka irahari, mwana kondoo yupo, intama yo gucungura Isaka irahari, mwana kondoo yupo, tukure mu bwoba, tutoe kwa woga, tukure mu kwiganyira, tukomboe kwa malalamiko, imigambi yawe ni myiza kuri twe, mipango yako kwetu aho twerekeza ni heza, tuonyeshe mazuri, tushoboze kubaho uburyo wishimira, tuwezeshe kuwa vile unavyopenda, neza wibane natwe, wema wako uwe nasi, izina rya Yesu, katika jina la Yesu, amen, amen. Amashi menshi kuma, menshi, makofi mazuri kwa Mungu, menshi sana, makofi mazuri kwake Mungu, menshi sana, makofi mazuri, makofi mazuri. Mana ishimwe kandi himba, tunamtukuza Mungu, twongere tumurambure ikiganza, tunyoshe mikono yetu, ubarikiwe, ubarikiwe, ubarikiwe mpaka ushangae. Amen.